sangay. Dek je kumilo ya lo merostas. Mengapa nasa ngay tayang tambahan na tuan sangat tak. Dek gaga nasa ngaji na ya kumrah. Iya, dito gaga ko jalele. Ay. Nasa ngay ustaz, iya kumrah mi ustaz, tatamo to ki mabisa panne. Iya mi ko haji ki. Pengaji, enak ya. Pengaji. Iya ko angkah cara mabisa panne dek na nayok biki na sabaji ki. Wah, lino na iya nalalumi. Tasalan niya kita laksanakan umrah haji Pak tabi ternyata makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi ini gini kita mas sempajang ke Masjid Nabawi Madinah cindi kali satu kali melaksanakan di Masjid Nabawi ia pada apalan apa ibu ia ko akka 10 kisah masampajang ke Masjid Al-Mu'minin pajalele akka 10 kisah masampajang masampajang mangaribi sisa masampajang mangaribi ke Masjid Nabawi Madinah akka 10 kisah ia tu disanga akka 10 sabu 20 pi arwah tahun 20 pi arwah tahun masampajang mangaribi to sisa masampajang ke Masjid Nabawi Pak. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram Makkah, ini kita masampajang ke Makkah satu kali. Ia pada apalan apa ibu? Ko akasiratu kisah masampajang ke Masjid Al-Mu'minin pajalele akasiratu pisah. Ia tu disang akasiratu sabu 270 tahun. 274 tahun mas sampajang mangaribi tau sisa mas sampajang Makkah makan tabi lo lalu di Makkah lo tapas selita nih Ustaz iya tuh lo Makkah Ustaz doi pa salah paham itu tolo Makkah tanya to megai dina makanya mania mukit dulu iya tu tolo Makkah to yuk bi eko pung Allah Taala iya kono ini pung Allah Taala insyaallah dimampukan oleh Allah jadi tailo mo jolo puang aja kasih muale kasih nyawa aku pungi sebelum mulai di tanah harammu iya na tulis tailo coba garepa lo ki mangolo ko paji Paji Ismail lo ki gare mangolo makara paji ai pokoknya dia kusalai iya masih iya kudeta pandai kalawak nak belakang lawak contohnya roh tapi kau nang kata milau nalek tiga kota pasamui namu dek gaga balik na suruatu ko na naik pina lo lalu ko nak beli balik milu iman relawa ustaz contohnya nasaba ilau memang secara khusus jadi tailau secara khusus siapa insyaallah no bikin pun Allah Taala iya Terus malam itu nani atau malam itu kahanya. Tania to mega ibi na Makkah tau yuk bi eko pun Allah Taala. Ya kau melo kina bicara to mega di nang karo bali bola aku pai. Opa. Bali bola aku mega di na pai. Talu tingkah bola na di na Makkah lat mako pai mahal Ustaz Cina. Oke, tanya si Ropole. Lat punya kojat dapat. Omega di nih. Lat kojat deh. Ada yang bayar 285 juta, angka total makam aja 300 juta. Ya aku mau bicara duit Pak, aja nih maku tapi ternyata deh kurang lebih 300 tahu Pak dipulangkan ke Indonesia iparewa lisu mapai di panayuk bioko pun Allah Taala 300 juta na aja igan na dinero dito panarewa nasabay ibang nguangi itu Pak itu artinya dek na yuk bioko tau yuk bi emang ko pun Allah Taala buat di ngaji buat di mangumrah ini nih Abesti Nilo ki masih gano di pung Allah Taala lumangkah. Tabi. Sebelum tidur ajak jolot tabaca undang ngero kul wallahu hada istighfar salawat si bawa subhanallah baca ki jolo surah Ar-Rahman si bawa surah Al-Waqiah di Abesti
Dua surah ini besti insyaallah sebelum tidur amalkan ki. Surah Ar-Rahman si bawah surah si sambumoi itu si sambumoi. Surah Ar-Rahman jolo nampak surah Al-Waqiah. Tak baca sebelum tidur besti. Insyaallah si bulan ni tak baca tu no bini pung Allah taala insyaallah. Amin ya rabbal. Tamalkan ya ripa. Ya ko ganna si bulan ade pano bini pung Allah taala tambah surat tanah. Atau ustaz di tak ni menret insyaallah. Ia kota bacamu surah Ar-Rahman, tak bacamu surah Al-Waqiah, istiqamah ki akan diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian angkat Pak guru kita pandita apa ya? Di sujud terakhir. Aja kinang kata lupai. Tak baca Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Tak coba kali. Idi gamana nrui mak barakah ya Pak. Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Tamalkan di sujud terakhir tak? Iya. Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Tak coba kita baca ya Pak. Iya. Maka di ijazir tu pandita Haji Muhammad Yusuf tes mina baca yero beliau nama rakaki yero doa akatallu nasa nyobdi lalan yero seminggu waktu namal kang yero gay idi gamana nroi barakak na to Pak tiba-tiba maka day alena si pulungi keluarga na Haji Besarna Haji Muhammad Ilyas angkai okro Haji Ismail angkai Haji Muhammad Unus wak di kapang ko pendri jamaah sidih wah mendri asa tapa nasabak biasa tamal kang hidi na nroi barakaknya di kata musing Pak iya sengi dalle jadi amalkan ki Pak Allahumma rzuqni siyaratal haramain aja tu mendre sebelum tailau toyer ya ada beberapa yang sangat dianjurkan untuk diminta dalam sujud terakhir sampai tabihi metai takati aku sujud terakhir Kak kenapa iya semua yang dianjurkan oleh baginda Rasul bukan semua tapi ada beberapa yang dianjurkan yang paling utama yang kita minta adalah Allahumma inni as'aluka yang pertama bihusnil khatimah ini yang utama Pak iya. Ya Allah matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah iya. Ini yang selalu kita mohonkan Pak ini yang utama yang kita mohonkan ke sujud terakhir ajak nato curhat siapa pun Allah Ta'ala sujud terakhir Allahu akbar subhana rabbil Allah subhana puang kasih kurang mana nih kasih mali motor auto balik aja nato curhat makur besti deh yang kita mohonkan di sujud terakhir Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah Ustaz njori apa itu bahasa Arab Ustaz wat digai Pak bahasa Ogi wat digai Pak bahasa Patinja Ustaz wat cuma jo kita palai tu lila masuna ajat tapawi maka da puang ajat tapamati ka kasih dengan husnul khatimah tabe di nas sempajangnya iya ko angka bahasa lino ilala sempajangnya jadi ilala ngati nah bisa tapi dalam hati iya Allahu akbar subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la ilala ngati dekus sepak guru aki apa ilala ngati tabace matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah dalam hati ya kemudian tailau tu ni onang ya roh maka da ipang taling nak kasih dalek untuk lek jai tanah haram itu artinya onang ya roh Allahumma rzuqni siyaratal haramain ipuang taling nak dalek maluang nawat di ngak masyara oko Madinah aku tu per Makkah iya artinya nara Allahumma rzuqni siyaratal haramain ya ko detol le bahasa Arab nah tapak bahasa Indonesia ni tapak bahasa Patinjo ni ini mani meloki bahasa Inggris ini mani ya panagya kita puji dek jadi
Sila suruh malabik ko na niya tomato malabik ko kay hadir. Iti siapa na tama ni. Atau tama ni saya. Oh. Iya Pak, malupo ni je. Baik. Jam 7 kapan lewat 20 dek? Oh, jam 7 lewat 15. Oh, 10 menit. Mari kita manfaatkan ini. Ya. Yeah. Tapi Pak, kembali ya naik tabawal list. Bahwa ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ke kita makna sumber pahala dalam keluargamu itu wahai laki-laki adalah angkat ukui dalam polata. Jadi tapi Pak, itu ajak na tu mabila sappa apalam mega. Iya. Selain di masjid, ajak na tu mabila nasab angkat ukui dalam polata. Apa itu? Memanggil sayang istri itu adalah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, nih. Opa. Aku tak bikin ibu yang kau mulai. Ya. Kau mesti. Ya kau paji aku tak bikin ibu yang ngaji. Ya. Ayam. Ya. Tapi ternyata sumber pahala Pak. Jadi ia kondisi kimatu sayang, wih masya Allah. Matelin nak tu makun raya Pak ikut sayangi. Dia kenapa mesti? Namu pekogi teko nama makun raya Pak. Iya tapi namu pekogi teko nama makun raya ia kota saya mol. Namu agak tersuruhi. Coba kare Pak, milo tulungi, mateko iya. Nah sabaya tu kasih makun raya apa mulai kasih moto latu matinro mak jamai. Iya. Jadi apa mulai moto latu matinro mak jamai. Biasa lalu matinro na ijama mo pa. Tidak. Iya Pak, itu kasih makun raya. Nah ya tona ko mateko i. Nah dia tak sayang Pak. Angka nakipole. Weh, makanya itu banyak. Apa? Pak, pasti asa isuarana Pak. Alah ka jalan dia kate. Angke. Mako tu Pak. Itu parti kang pale Pak. Iya. Tapi coba gare Pak, milo tulung ya. Sayang. Ya itu suarana Pak. Ma, mboki, indah wih, masya Allah. Alang tu jolo tuan handu. Oh iya, sayang itu. Batin apa? Tapi tak guru mo Pak. Biar pengalaman mana ni tu Pak. Masuk ni tak guru ang yoko biyay. Jadi panggil sayang itu istri. Yang kedua, tapi Pak, ternyata sumber pahala tak dalam keluarga itu adalah memuji istri. Iya, itu lina rampekin nabi tak ya. Tak puji ini tak Pak. Mak baju konyi, sayang. Wah, anya apa bajumu? Mak baju celai, sayang. Pokok. Pak, selalu memuji istri. Manasi. Sayang. Namu mak depiokan. Pak gitu apa kah? Selalu memuji Pak. Selalu memuji istri. Iya. Kemudian selanjutnya membantu pekerjaan rumah tangga istri. Tapi Pak, tapi Pak tak kalamu iku pudaki, tak kalamu. Oku mesti al mukminiku pau ya jata pau saliwangi. Tapi Pak, membantu pekerjaan rumah tangga. Tapi Pak, tak kalamu iku rampe aki. Iya tu jama-jama manna suwe tania jama-jama na makun rai. Tania Pak. Jama-jama na uraniwi. Opa. Oh, micai ni Bapak. Tapi milo dampak apa ya? Milo kita tersinggung yang jelas kupudaki. Iya tu manna suwe jama-jama na uraniwi. Masa sae jama-jama na uraniwi. Tania jama-jama na makun rai. Milo dampak. Mapele. Mapacingnya hukum boleh. Tania jama-jama na bainnya apa? Jama-jama na uraniwi. Masa sae manna suwe mapele jampangnya nana jama-jaman na uraniwi tanya jama-jaman na makunri dua mi tugas na makunri Pak perlu tapahami tay milo dampak kabar aja ayo obesti dua mi tugas tai
kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Ia kena suruh ki manasu lah kita manasuki. Ia kena suruh ki asasaki. Ia tu di sana taat. Cocok nih. Jadi sebenarnya tu manasu pak jama-jama tak tu. Nala decing, ia rona bitta makkade dua mi jama-jaman nama kunraye. Taat kepada Allah dan taat kepada suami. Apa di sana taat kepada suami? Agi-agi na parentang lah kait tak desti tak jamai. Mateko ilak kait tamelo imanre tanah suami. Sebenarnya zaman-zaman nurani tapi karena destiku mau taat kepada suami, tanah suami. Mata saya Pak, puas lagi Pak. Maka dia nak papayai bahaya nih. Tapi ternyata Pak Makoro, coba nadik gagai hadis na nabi ta maka taat kepada suami Pak. An rasa-rasa ngapa gai di uran ini. Pasti tak balik Pak. Ini mencaji yoker sope, alena mencaji yoker cilla. Nala dia cepat. Dicek dia mana? Jadi tabi Pak, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kami di sini melaksanakan safari Muharram. Artinya tabi Pak. Tudat tak lagi Pak, maka dia nabi ta. Angka tudua asipulu-pulungan napuji napurio pung Allah taala. Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang berjalan menempuh satu tempat untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimudahkan jalannya, tarikan ilal jannah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tudat ta iya wani Pak insyaallah. Maka dia nabi ta apalanna tudat ta iwan nebi padai apalanna yakumas sampaja sunnah kisisa burakaanna. Bapak iya. Apalanna tudat ta iwan nebi padai yakumas sampaja sunnah kisisa burakaanna. Masya Allah. Napa kita tudat-tudatnya Pak njo patang kalingan. Njo obat kamalakan ya kolisu ki matu pana sempaki yang belum pernah mengamalkan itu tamalkan baca ki surah qul huwallahu ahad akatallu ustaz ya ko sisami dia mariga sisatona berarti 1/4 juz minta baca. Tapi komelo ki patamay kurangnya maka dia nabi tak baca tiga kali qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid qul huwallahu ahad Allahu samad lam. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad. Astaghfirullah. Allahumma salli ala subhanallah walhamdulillah wala. Inilah tamalkan Pak insyaallah. Iya to narupa tabawal lisu. Oh iya. Ustaz, iya ko yana subhanallah walhamdulillah. Maka itu pandai teh di mereka. Ya to naro. Ya pale ya kode pale eta lupai cukup baca ki basmal bismillahirrahmanirrahim. Kode situ melo tambah-tambah ya palangnya. Tapi tabe Pak, sesungguhnya kita hidup di dunia ini melo memang pasi pulu bokong. Nataba saba iya bokongnya okolino, iya ipak gangkai okolino, taniero melo ibawa oko akhirat. Beda bokongnya oko alam barzah dari nanya bokongnya okolino beda. Iya. Bolata okolino di nawat dingi bawah oko alam barsha oto tak motoro tak digagai bawah yang di bawah iya na tudat-tudat apa ya apalan na tudat-tudat tak iwan nimi iya na tabawa mudah-mudahan insyaallah tudat-tudat tak iwan nimi Pak mencaji tudat-tudat na berkah pung Allah taala amin rabban iya na mencaji paraga-raga Pak pada saat na cabu nyawa tak malakal maut kul yatawaffakum malakul maut angkaki na pamati pung Allah Ta'ala dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah cita-cita tertinggi kita tuh okolino Pak. Namu peko gegan na waram parata
Iya. Tapi cita-cita kita tanah podo mana kasih pun. Napa mati kipung Allah Ta'ala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kanjap pak kajek mati na iro mantang kamenak na sinjay pak. Sementara suju pak. Aku mesti andi pataran itu. Sementara suju pak wede nana mendrek-mendrek. Mati nih. Mudah-mudahan kita semua ini meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Satu minggu kemudian kalau lo si mati sujud, okor masih giro. Kalau lo si mati sujud, tapi male de celengang imasai. Pada mati sujud pai. Tapi si di mati sujud nasabak mas sampajang, si di mati sujud nasabak imasai male de celengang. Toba pai. Mudah-mudahan kita semua ini terhindar dari kematian syu'ul khatimah, jelek penghabisannya. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, pas-pas nih lewat 10-5 menit saya akhiri dengan ucapan tabi aja ki jolo namatu tulisu kupura ki masam payang isah tawa angka napas saja lawa Pak Haji. Ya alhamdulillah. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.